Пап, переключи на стрёмную музыку. Учи пока татарский. Неделю тут будешь. Не выучишь, еще неделю будешь. Мен бұл қарайлай бір. Праваға оқырға yazылдым. Машинаны қойнавасың. Сенің етіңде велосипедтан үйрету келмесін. Ты получше наказание не мог придумать? И вообще, это ты виноват, что я татарский не знаю. Надо было меня в татарскую школу отдавать, а не в английскую. Мен татарша білем, қызым. Менің білен әтияне татарша сөйлешті. Сенің білен де сөйлешір. Yok енді, мен авитнан қарадым, короче. Девятка, 40 мыңға, но только 84 жылғы. Сенің етіңде 84 жылғы бе. Да что я в этой деревне буду делать? Тут даже интернета нету. Воздухом дышать. О, қара не крутой тачка, Көрші ауылға қой товары бар. Клуб мүдірі Тахирам Алайев. Клубқа ремонтны шоу жасатырды еще. Привет! Привет. Колхозники! Та-ра-та, та-ра, та-ра-та, та-та, та-ра-та, та-ра, та-ра-та, та-та. Ты что творишь? Татарский учу. Bir kızını kurdum da yarattım, yılmayıp üzüme qarattım. Ana 14 yaş, mina 17, gözüme qarab yaratam dedi. Mina nişlerge aytı kızı dostlar, yigitler halin anlıyımı kızlar. Hislerim benim sürüldü indi, gelir mi mina yanadan nazlar. Mina nişlerge aytı kızı dostlar, yigitler halin anlıyımı kızlar. Hislerim benim sürüldü indi, gelir mi mina yanadan nazlar. Классно? Шеп. Червяк? Şolşan. Тимошан Джекичан! Стрёмно. Seleme. А привет? Selam. Стрёмно, Селеме! А ты мне нравишься? Kızını kurdum da yarattım, ana oylap günler azattım. O hislerimde oynagan benim, gözüme qarab bıçakla benim. Mina nişlerge aytı kızı dostlar, yigitler halin anlıyımı kızlar. Hislerim benim sürüldü indi, gelir mi mina yanadan nazlar. Mina nişlerge aytı kızı dostlar, yigitler halin anlıyımı kızlar. Hislerim benim sürüldü indi, gelir mi mina yanadan nazlar. Кая барасың? Қозанға? А, Укырға кіресің, что ли? Yok енді. Қыз yanına. Сюрприз. Сюрприз. Неше яшсың қызыңа? Қызға 14, Ә сиңа? меңа 17. Хо-хо-хо, брата. Ей, әлі сенің тұрмышыңда көпні қызлар болар, білесің ме? Кім айтты дейсәләр? Марат Яруллин айтты дейсің. А кімсің ол? Ну чё, выучила свой татарский в деревне? Что надо, то знаю. Пойдем завтра кофе пить. Нет, Почему? ты Селеме. Что?